Inua moyo wangu ili mimi nizungumze nawe. Hallelujah. Mara nyingi shida yasumbua moyoni, mwanadamu utasoka na kunungunika. Kwa Mungu umeniacha, lakini Bwana Yesu ni mwaminifu. Lakini Bwana Yesu ni mwaminifu sana. Inua moyo wangu ili mimi nizungumze nawe. Inua moyo wangu ili mimi nizungumze nawe. Inua moyo wangu ili mimi nizungumze nawe. Hallelujah. Jipe moyo mwanadamu, Bwana Yesu anakuona, anajua unapolala na unapoamka. Akiwa upande wako, nani atakuwa juu yako? Usiwe na wasiwasi, linda imani yako. Usiwe na wasiwasi, nina imani. Uinua moyo wangu ili mimi nizungumze. Inua Yesu. Oh, hallelujah. Inua moyo wangu ili mimi nizungumze nawe. Hallelujah, Jesus. Asante Yesu. Kwa mganga wa kienyeji hakuna jibu lolote katika shida zangu na matatizo yangu. Neno la Mungu lasema, barikiwa mtu yule anayemtumaini Mungu Baba Mwenyezi. Anayemtumaini Mungu Baba Mwenyezi. Inua moyo wangu ili mimi nizungumze nawe. Moyo wangu Yesu, Yesu, Yesu. Inua moyo wangu ili mimi nizungumze nawe. Hallelujah. Asante Yesu. Karibuni sana, karibuni sana. As we share the word of the Lord, as you know that there is God of another chance. Hey, and our God is not like a man. He is not like a human being. He does not respect the physical appearance. Hallelujah. He is God of all people. Hi. Yeah, Judges 16 verse 23. Hallelujah. Gaia moyo wangu. Ai. Woo. Moyo wangu Inua moyo wangu ili mimi nizungumze nawe. Hallelujah. Hallelujah. Good morning. Good morning. Good morning to you everywhere you are. Good afternoon, good evening. Hallelujah. And good night. Hallelujah.
Ya, nina furaha sana kwa sababu ya Mungu tondu ni ajikite wega akoretwo Ngai thiini wa muturire wakwa. Ndiramucokeria ngatho muno ni tondu wa wihokeku wake muturire-ini wakwa. Ritwa ria Ngai witu rirogocwo. Ni njitagwo Evangelist Hadasa Mwangi by the grace of God, na ndoka gushare kana akugayana kiugo kia Ngai na inywe uhoro wa Ngai wa ihinda ringi, nigetha we ukoretwo wi iguru na riu withi umenya ati Ngai ni Ngai wa ihinda ringi, na Ngai witu ndatuteagira mauthi. Ngai witu aroraga ngoro citu thiini. Angikorwo wagwire ni tondu wa mwitio, ngoro yaku yahera, Ngai ni okaga agakuhe akanya kangi thiini wa ritwa ria Jesu, ni tondu he maundu maingi matumaga mundu agwe, na mundu ni agwaga ni tondu wa mwitio. No gukorwo hihi Ngai akurathimite, no korwo Ngai ni arakurathimite agakwambararia, agakuhe ritwa, agakuhe igweta na agakuhe otonga na kiria giothe ungibatara ta mundu, ugacoka ukanyitwo ni mwitio, ugathii ukihana gate ora kumira andu, nake Ngai agoka agagucuca thi, agagutunya irathimo, nigetha at least arorekana ni ukuhera kana ni ugwicokera. Na ndoka gukwira ati gutiramakania ni ati wekire tondu Ngai witu aroraga ngoro, na ni njugaga hindi o yothe wanaigua ngoro yaku yagia na kwirira thiini wa undu uria waneka kana undu uria wikite, hindi yo Ngai akoragwo hakuhi nawe muno nigetha akurekere. Etagirira tu o uge ni sorry, etagirira tu o ukiri na kanwa gaku uge ni wahera, no ngoro yamba gukorwo edithite ritwa ria Ngai rirogocwo. Kuri mundu ningi ugwaga ni tondu wa guthierwo ni andu na kwenda kunyarirwo ni andu, no maundu macio mothe timo ndoka kuga ati Ngai ni Ngai wa kanya kangi. Gutiramakania wa gwithirio niki, gutiramakania niki gia kurutira iguru gikuguithia. Ndoka gukwira ati Ngai ni Ngai wa kahinda kangi, ya kwamba Mungu ni Mungu wa na nafasi nyingine. Kwoguo ndukaigue uritwo ni hinya, ona ndukaigue wimenete, ona ndukaigue ati ndurenda kuma nja ni tondu ni uguthekererwo ni andu hihi, tondu kuri andu mathekagirira mundu hindi ria mundu oima iguru agwa thi, ona matiendaga kumenya kiria giatumire agwe. No gukorwo mundu ucio kuri na andu ateithagia we onaga guguteithia, no ni ura mundu ni ahingura kanua gaguthekerera. Atoe ni andu igana maranyaririka hindi ria we withi, atoe ni andu igana maranyaririka ni tondu wa kugwa gwaku. No ndoka ngwire muthenya wa umuthi ati Ngai witu ni Ngai wa kahinda kangi. Na tuguthoma thiini wa ibuku ria Judges nigetha tuone Samson agwithirio niki, na Samson ejirwo njuiririke kana akurirwo maitho ni tondu wake. No itotanamba kuingira thiini wa kiugo kia Ngai, ni ngwenda tucokerie Ngai ngatho urucini rwa umuthi ni tondu niwe tuhete kanya ga gukorwo twi muoyo, niwe tuhete kanya ga gukorwo tukimutungatira. Ti undu wa kawaida guka mitambo-ini na kuhunjia. Reke ndimwire, it has taken the hand of the Lord. Ngiambiriria kuhunjia ni ndaiguaga ndina guoya muingi muno, nderora wauo kamera-ini ngaigua ndingihota, ndacoka ndona karitho kamwe twiri ngaigua riu ni nguthira ni tondu wa guoya, na ngeyuria andu aya mehaha tondu ni ahunjia muno mekuga ndirahunjia atia. No ngicoka ngimenya ati kiugo kia Ngai kigayanagio na uria ahunjia mahana, kana kiugo kia Ngai kigayanagio na parties uria andu marahunjia. Ni tondu Ngai mandiko moigaga ati Ngai ni Ngai wa neema nyingi, that God is God of all grace. Na kwa hivyo Mungu ametugharimia neema, kila mtu na neema yake. Na neema yangu mimi haiwezi kafanana na neema ambayo Mungu amekupatia. Na nikakuja kujua ya kwamba nikijulishwa na Mungu ya kwamba ufunuo ambao Mungu ananipatia wakati ninahubiri neno, na wewe ambao ufunuo unapata wakati unahubiri neno, Mungu akanijulisha ya kwamba hiyo ndio inafanya neno la Mungu likuwe jipya kila siku ama siku baada ya siku. Na kwa hivyo Mungu akaniambia kwamba nisistuke vile watu watasema, kwa sababu kuna wengine wanajifanyanga vile wanajua kuhubiri sana na wanajifanya vile wanajua maandiko sana, lakini mimi Mungu akanijulisha ya kwamba it doesn't matter, ama haijalishi kama mtu anaelewa sana, kama mtu anaelewa scripture sana, wewe kile kitu ambacho unajua hicho ndicho ufunuo ambao Mungu amekupatia. Na unaweza ongea na watu wengine wasikie, nimesikia kitu ambacho sijawahi sikia. Jina la Bwana litukuzwe. Jana nilikuwa naambia watu katika mitandao ya TikTok ya kwamba unapoomba, omba na neno la Mungu hata kama haujui mahali ambapo limeandikwa. Kwa sababu hata tukisoma in the book of Matthew chapter number 4, wakati Yesu alitoka jangwani
alipelekwa jangwani na akaenda kujaribiwa na shetani. Maandiko yanasema ya kwamba Jesus kept on saying, imeandikwa, wakati ambapo alikuwa anajaribiwa, yeye hakushinda shetani na maneno mengine, alishinda shetani na kusema ya kwamba imeandikwa. Na kwa hivyo hata wewe ujue ya kwamba hata kama haujuelewi neno mahali ambapo limeandikwa, as long as you know it is written, itakusaidia. Maana Yesu alipoambia shetani imeandikwa, hakumwambia imeandikwa wapi, kwa sababu hata shetani anajua mahali imeandikwa. Jina la Bwana litukuzwe. Na kama ni Mungu unaambia Bwana, kulingana na neno lako linasema hivi na hivi, Mungu anajua mahali limeandikwa. Kwa hivyo you don't have to worry eti ya kwamba haujui scripture mahali iko. As long as you know it is written, wewe enda na hiyo na ukimbie nayo, na ujue ya kwamba mwenye unaambia, hata kama ni Mungu imeandikwa, anajua imeandikwa. Kama ni shetani unaambia imeandikwa, anajua imeandikwa. Kwa hivyo don't give yourself stress eti sababu kuna watu wanajua, wamejua kukram ma scriptures. Kila mtu ako na neema yake. Wewe shika yenye utashika, yenye utashika, ujue ya kwamba imeandikwa in Jesus name. So nataka tuombe ili tuingie katika neno na ili tubarikiwe. Napenda Facebook kwa sababu Facebook unaweza watch baadaye. Nataka kushukuru sana wewe ambaye umekuja ili tushirikiane na wewe na ukakomenti. Nitashukuru sana ili nione uko mahali pale, kwa sababu I don't know whether ni simu yangu hainionyeshi, kwa sababu kuna wakati ambapo haionyeshi ama ni venye nyinyi hamtaki kuingia, na ninajua mtaingia kwa jina la Yesu. Hallelujah. Praise the name of the living God. Bwana mtakatifu, Mungu mwenye nguvu na uweza, tunakushukuru. Asante kwa ajili ya wema wako na fadhili zako, Bwana wa rehema. Asante maana Bwana umekuwa mwema na mwaminifu katika maisha yetu. Thank you Jehovah Father for these people, dear Lord, ambao wako katika mtandao wa Facebook asubuhi ya leo, ambao watakuja wakati mwingine. Mfalme uishie milele. Ninakushukuru kwa sababu ya mioyo yao na mawazo yao. Ukawanenee Bwana kulingana vile utakavyoona mioyo yetu inafaa. Mfalme, ninaomba hata nikishiriki neno lako asubuhi ya leo, Mwokozi Yesu, likawe la msaada katika maisha yangu, kama jinsi itakuwa la msaada kwa watu wako. Na ninaomba ukachukue ushukani katika mawazo yangu na kinywa changu, ulimi wangu na hata moyo wangu. Mfalme wa amani, ninakataa na roho ya kuongea mambo ambayo sio mapenzi yako. Huwa najua na ninasema wakati mwingi usiposema na watu wako, mimi siwezi sema chochote, kwa sababu I don't have my words to tell them, dear Lord. Only I can say to them, my Father, ni maneno yako ambayo umeweka katika moyo wangu asubuhi ya leo. Asante kwa sababu utanena nao, mfalme wa amani. Asante kwa sababu walio chini walianguka kwa sababu yoyote ile, mfalme. Ninajua ya kwamba utawainua kwa sababu wewe ni Mungu wa nafasi nyingine. Ninakuomba Bwana Yesu, ukainue watu wako kutoka chini kwa jina la Yesu. Walio chini Bwana ukawainue, wasiokuwa na baraka ukawabariki kwa jina la Yesu. Wanaohitaji msaada siku ya leo Bwana Yesu ukawape msaada katika jina la Yesu Kristo. Kuna mambo mengi hatuwezi kufanya bila wenzetu Bwana, na ninaomba kila mmoja wetu akapate msaada kutoka kwa mwenzake kwa jina la Yesu, na sifa na utukufu zitakurejea. Asante kwa Roho wako Mtakatifu, na ninaomba ya kwamba akachukua ushukani katika ibada ya siku ya leo, katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen and amen. Kanisa la Bwana tuseme amina. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. The God of another chance. Hallelujah. God of another chance. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuja nikuambia ya kwamba eti Mungu ni Mungu wa nafasi nyingine. Mnogo korwo we urerora ukona totagereire kana kaigwa wimenete ndi kana goria gitweni, unahisi ya kwamba umejichukia. Na nafikiri ni juu kwa sasa nimeweka song ya Kiswahili, nafikiri mind yangu ikatune from Kikuyu to Kiswahili, lakini Yesu ni Bwana. Jina la Bwana litukuzwe. Pengine wewe unajiangalia na unaona nikana kwamba wewe haustahili
kwa sababu hauna chochote, kwa sababu ulikuwa juu alafu ukaanguka, kwa sababu biashara zako zilikuwa nzuri lakini sasa zimeanguka. Na unaona ya kwamba kuna watu ambao wanakucheka, kuna watu ambao wanaona nikana kwamba hauna akili, kuna watu pia wanafikiria ya kwamba umeanguka kwa sababu ulishindwa kuhandle utajiri wako. Lakini nimekuja nikuambia ya kwamba no matter ulishindwa, no matter what happened, Mungu ni Mungu wa nafasi nyingine. Jina la Bwana litukuzwe. Haijalishi what happened ili uweze kuanguka, haijalishi ni nini ili happen ama ni nini iliendelea ili biashara yako iweze kuanguka. Jina la Bwana litukuzwe. Lakini kile kitu nimekuja kukuambia siku ya leo, nimekuja kukuambia ya kwamba Mungu ni Mungu wa nafasi nyingine. Na tunaongozwa na maandiko katika Biblia ama maandiko matakatifu katika kitabu cha Judges ama atirefurori, kitabu cha Judges ama Waamuzi 16, Judges kana atirefurori 16, lakini nitune todo Biblia ni odinayo. Judges 16 kamuhari ga 23 maandiko maroiga atiriri, athamaki a Filisti makiungana hamwe makongwire na marutire ngai yao iria yetagwo Dagoni igongona inene, makirohia makiina atiri, Ngai itu nituhete uhotani iguru ria Samson thu itu. Na riri nigwikenia mekenagia, koguo makiuga atiri etai Samson oke eke maundu ma gutukenia. Ai Ngai riria marehire Samson kuma njera magituma amakenie, magikimurugamia gatagati ga ituge igiri. Andu mamuona makigoca Ngai yao makiuga atiri Ngai itu nituhete uhotani hari thu itu iria yathukiriirie migunda itu na ikiuraga andu aitu aingi. Samson agikira kamwana tutanaba gukinya hau maandiko maradia uhoro wa Samson. Na Samson as we know ari njamba na ari mundu wari igweta na ari mundu wetigiritwo muno nginya ni thu cia Isiraeli, tondu niwe waciaritwo nigetha oke ahonokie Aisiraeli kuma moko-ini ma Filisti. Na maandiko makoiga muthenya umwe wa mithenya aturaga afangiirwo ni thu, igatura ifangite uria ikamunina, igatura ifangite uria ikamugwithia. Ritwa ria Ngai witu rirogocwo. Na makiona Samson kiria kingi mugwithia no magereire kwi mundu wanja, ni tondu hindi ciothe ongenda kugwithia mundu rumegerera kwi mundu wanja, na to mundu wanja tu, mundu wanja muthaka. Ritwa ria Ngai rirogocwo. Mundu wanja wina favor. Ritwa ria Mwathani Ngai rirogocwo. Koguo makiona atiriri ni mageretie uria wothe mangihota nigetha manine Samson, ni mageretie kuhuthira wara o wothe. No hindi ria monire Samson ni ahikia muiretu wa Afilisti, oh my goodness God, hindi ria monire ate Samson ni ahikia muiretu Mufilisti, makiona hau niho gacira karia mekugerera. Na nikio Ngai eraga Aisiraeli tigai kuhikagia airetu andurire ni tondu ni marituma muone thina, na magongona maria murithie kurutithio ni tondu wa airetu acio mwahikia andu aitu ni magongona moru ma kuhoithio mehia nano. Ritwa ria Ngai witu rirogocwo. Na koguo mundu gwetwo Samson akiaga kuigwa mataro maria hetwo ni nyina na ithe, akirumirira wendu wa ngoro yake kana akirumirira meciria make, agithii akioana na muiretu Mufilisti. Kumbe hau niho shaitani yafangite gukamuninira. Umenye thu yethaga any given opportunity nigetha ikunyarire na nigetha ikunine. Kugwa gwaku ni kuri kindu kiahuthikire kana ni kuri na kamwanya waheanire nigetha ukinye ni hindi ya kugwa, ni tondu shaitani ndangikunina hatari na kamweke kana hatari na kamwanya karia umuhete. Na shaitani ndanogaga aturaga etereire kamwanya ogothe kana kamweke ogothe ukahingura thiini wa muturire waku nigetha ingirire hau. Samson yagiture thetwo ni Afilisti na matiamuonire, no hindi ria hingurire kamwanya kana kamweke ga kuikia muiretu wakwao, hindi yo noguo monire kamweke ga kumunina. Delila ndangiagire kuigua andu ao ate nigetha akenie Muisiraeli, ni tondu ona akenia menyaga Muisiraeli na Mufilisti matihotanaga.
Ritwa ria Ngai witu rirogocwo. Na kuoguo akioya kamweke karia nigetha kugwithia Samsoni. Thiini wa muturire waku ni kuri andu maturaga magwethaga, ni kuri andu maturaga mageragia juchini nigetha makunine, ni kuri andu maturaga mahoya gwatuko na muthenya nigetha we uthire. No ndoka gukwira gutira makani uria gwathire. Ni tondu Ngai witu ni Ngai wa kanya kangi. Ona kungikorwo ni kwihia wetie kana ni kigatumite ogwe. Mandiko maroiga hindi ria mundu agia na kuhera thiini wake kana na kwirira thiini wa ngoro yake, hindi musamaha wa Ngai ukoragwo wi hakuhi nake. Na kuoguo gaka ni kanya karia Ngai arenda gukuhe kanya kangi, God of another chance. Na tondu Ngai uyu ni wa madangi gutiganiria. Mwathani Ngai arogocwo. Na kuoguo makinyita Samsoni na makimukura maitho na makimutesa na njira nyingi muno. Mundu waciaritwe muthaka agituika congo, mundu waciaritwe handsome akiaga gucoka gukona ringi ni mamuthukangitie nginya uthio wake. No mandiko makoiga atiriri, ona matiganirie ni uguo mamwikite ona kumwikia korokoro-ini na kumuherithia muno. Magikinya ni hindi ya gukenera na gucokeria Ngai ao ngatho na kumithathaia, ni tondu ni moigaga ni mahotanire kuri thu yao. Ritwa ria Ngai rirogocwo. Na kuoguo muthenya mwa mithenya makiungana mari andu aingi nigetha magie na undu ucio wa guthathaia Ngai ao ria yetagwo Dagoni. Na makiuga marutirwo Samsoni kuria ohetwo kuu korokoro-ini nigetha amakenie na manyururie Ngai wake. Oh my God, hallelujah. Ni tondu ni mendaga kunyururia Samsoni na manyururie Ngai yake, ni tondu ni meyuragia Ngai yake agite kumuruta moko-ini make niki, moko-ini mao niki. No riri Samsoni ni wagerire gacira karia gatagiriire. No hindi ria kaire Ngai onokorwo ni agerire gacira karia gatagiriire, Ngai nyamuiguire na akimuhe kanya kangi. Na kuoguo hindi ria mamurutire korokoro-ini nigetha ukiamakenie, tondu mari season-ini ya gukena na guthathaia Ngai yao. Mandiko maroiga atiriri, Samsoni ati itai Samsoni eke maundu ma gutukenia. Ni ura imagine mundu withi, mundu urari na hinya arerwo ko tukenie. Ungihota atia gukenia andu wi ngombo? Ungihota atia gukenia andu utari na hoti? Ungihota atia guthi gatagati ga itonga urari mutongu na riu nduri kindu? Ukinyaga handu ukaigua wimenete. Ona Samsoni ni aiguite menete, ni tondu aturaga ari njamba iri hinya na gutiri mundu ona umwe ungiamuhotire. No ni tondu wa mistake iri ekire, ni tondu wa mistake iri ekire Samsoni agikurwo maitho. Mwathani Ngai arogocwo. Riria marehire Samsoni kuma njera magituma amakenie, magikimorogamia gatagati ga ituge igiri. Andu mamuona makigoca Ngai yao makiugaga atiri, hallelujah, makigoca Ngai yao makiugaga atiri. Ni kuri andu makuonaga na magacuthiriria kugwa kuria waguire, na magacuthiriria makona haria wari na haria uri umuthi, magakenerera kugwa gwaku. Ritwa ria Ngai rirogocwo. Andu ni makenaga hindi ria mundu ari thi, ni kuri andu makenaga, hallelujah, hindi ria mundu aranyaririka, hindi ria uraremwo ni kurihira ciana thukuru, ni kuri andu ngoro ciao ciuragwo ni gikeno. Hindi ria uraremwo ni kuriha nyumba, ni kuri andu ngoro ciao ciuragwo ni gikeno. Hindi ria wabutwo wira, ni kuri andu ngoro ciao ciuragwo ni gikeno, ni tondu acio ti arata aku ni thu ciaku. Ritwa ria Ngai witu rirogocwo. Makenagirira hindi ria urona thina, makenagirira hindi ria uranyaririka. Matiringagwo ni tha nginya ni undu wa twana twaku, matiringagwo ni tha nginya ni andu aria urateithagia. Hallelujah. Ni tondu kuri andu woete uriria wari no hoti, ukiuga ni nguthomithia twana tutu, ukiuga ni nditeithagia mutumia uyu wa ndigwa, ukiugaga ni ndithiaga children's home na o mwaka gwi kundu wathiaga nigetha ku provide uteithio waku kuri aria matari no hoti. Hallelujah. No ni kuri andu marakenerera uhoro wa kugwa gwaku, no ni kuri andu marakenerera
uhoro wa kunyaririka gwaku ndoka ngwire atiriri ati Ngai ni Ngai wa ihinda ringi na Ngai hindi ria mundu ahera hindi ria mundu erire na kuu thiini Ngai witu ni aiguaga mahoya na gutimakanagia niki wekire makiuga mareherwo Samson nigetha makenie atari ndio mamukurite maitho Ngai mamuigete nginya atari nguo ciina kuria iri no nigetha manyururie Ngai wake na mamunyururie makiuga okia makenie okia kisarakasi hau nigetha makene na no ngarigwo ni gikeno kiriko giki mendaga gukenio ni mundu utari maitho mendaga gukenio ni mundu utari na hinya mendaga gukenio ni mundu munyarire koguo makongoyagira kana gikeno kiao kiari hindi ya maramuona maitho guo marima matheri tondu ni kuri tofauti ya gukorwo wegetumumu Ngai na ni kuri tofauti ya gukorwo maitho ndirenda wone uthio wa mundu wa gukorwo maitho mundu ucio ni mutihangie mundu ucio ndari na sura ni tondu sura yake ni athukirio ni wathukirio sura yaku ni thu ni makunyaririre ni makubutithiria wira riu ikaraga oro uguo ndumenyaga gugathia atia no ndirenda gukwira atiriri ati Ngai witu ni Ngai wa kanya kangi na ni egukuhe kanya kangi nigetha wiruirire kuri thu ciaku Ngai ni egukuhe kanya kangi nigetha onawe uragithie thu ciaku nigetha onawe uconorithie thu ciaku ni makunyururite ihinda inene ni tondu ona mugithi micemanio thiaga maguru na ni wamenyerete guthia na ngari ni kuri hindi makuonaga uguo mona ngari yaku yoimira ni tondu ni ngari njega makoiga yocio ng'ania nioka na mwiti uria wake riu guku tutingiaria taru ni mukuona mbeca iria guka kuruta guku koguo hindi iria wagua ni gukena andu acio makenaga arogocwo mwathani ni gukena andu acio makenaga makahuraga ruhi hindi iria we uranyaririka ritwa ria mwathani rirogocwo no ndoka gukwira atiriri gutiramakenia kana thu ciaku ni iraguthekerera wathiaga na gakari kega waikaraga nyumba njega no riu nginya ni gukombora ukomborete kanyumba ka 1 bedroom angi mathire nginya single na bedsitter andu mamenyerete guikara maisha mega na gutire maisha makoragwo mari marito ta mundu umete iguru akagwa mwathani arogocwo mundu uria withiri ekorire ethi koguo ndakoragwo na struggle nene kiria ekaga no kugeria geragia nigetha mbate no mundu wanakorwo iguru akagwa nginya stress nginya kwimena wa imagine nyumba iria waikaraga ya 6 bedrooms na thaici uraikara nyumba ya 1 bedroom kana ringi ona ni wacokire gicagi. I'm telling you the truth of the matter, that God is God of another chance, and He will give you another chance because He is God. Mwathani Ngai arogocwo. Ngai witu ni Ngai wa ihinda ringi. Onokorwo ni kigwathire. Ni kuri andu maguthiireire tondu matura magwethaga kinya magitigirira no atahu. Ni kuri andu matuire maguthiireire magakuigera kigenyo ate ni wa defile mwana ugeikio korokoro-ini ukiuma nduri ona kinu wathinire nginya family yaku ni yagutigire ona gutire mundu enda gwitanio nawe tondu ona matimenyaga kana ni manu wekite kana ndwekite tondu umokoragwo thiini wa ngoro ya mundu na aria mararia tondu ni makoragwo makimenya ni kuhena ni marahenania. Mwathani arogocwo ni tondu utuku na muthenya kuri andu matakomaga nigetha makunyarire na ngwenda gukwira na mawe Ngai ateithĩtie agakwambararia umenye kuri andu matakenaga ni undu wa success yaku na matiaguthukumithirie
nondu wa irathimo ciaku na matiwe ngarama iria urihite ugigakinya hari okinyete koguo ngukuhoera Ngai aguteithagie matuko maku me mothe nigetha ukagia na kanya ga guthiaga gucokaga kuri Ngai na kumwira ni wega no gateithagia aria matari na aria marabatara uteithio ukarugama nayo nigetha kuigira muthingi kana muthithu wa hindi ya thina yakinya. Mwathani arogocwo thuna itengeranĩtie nawe ni tondu wa roni sijui rwa bia cigana rugaciarithio ukaremwo ni kuriha matiroraga mbeca iria umahete faida matigagirira ni magutaha ngoma icio matigagirira ni magutaha na hindi maciarithitie mbeca nyingi gukira iria woete no ni tondu ni meriragiria wage gukarugama tondu makurora gogo makona ndi kana ni kuri andu maiguagira andu wiru ona matamoe ugakora mundu ndakowe no akuona na kiri Jehova gikari kiega hataki ngoma icio irotoma mundu ona ni urahunjio gathikiririo ni andu akaigua wiru handu arute wira na kio ahunjie na kio nigetha nake akinya ona gukuhituke ngoma cia Saitani irotoma daimono icio mundu aina wega wana mundu ni arathie wega araruta wambaro kahiti aruta rongero kahiti ndungikoma taro ugietha kiri nigetha umunarire Saitani ino urotoma urohotwa ni hinya wa Ngai. Tuthianagira niki tuiguanagira oru niki kotagienda ku prove mundu wrong na success yaku ruta wira na kio ona waina na kio ona wahunjia na kio ona leo kinya haria mundu cio ngiakinyete. Mwathani arogocwo andu a Ngai ni tuthiye gutuika andu akugoithagia andu aria angi akugoithagia kioneki kia andu aria angi tondu Saitani agitwirwo ona kioya wika oguo no agatwirwo ndonire moinio mwa Ngai amwe kibali agithia agituika blood ambassadors kumbe kuri andu matakenaga handu magikuria page ciao nigetha makigie na influence magathi kuhura ucio urutete wira na kio akirathimwo ndwariho akiaga gukoma ndwariho yona kwende ndayuragia ndwa makomagari tondu thacio thio makoraga online thacio thio makoraga magiteithia andu Ngai ekwasha Ngai ndaguthaitha andu acio manateithia andu Mwathani onokorwo managia na mwitio onokorwo manahengo makamwake thiini wa miturire yo ndaguthaitha Ngai umahe kanya kangi ritwa ria Ngai itu nirogocwo ni tondu ndarikirie kumenya ati kuri andu makenagirira mundu riria na thina hindi ria mundu arahurwo ni andu aria angi hindi ria kiiko kia mundu kirathira ni wagikenagia thira weteithia naki wagunika naki ndironire muini ungi athie Kameme o akiaria mutumia uria we akoragwo ni tondu ndeto icio akiaria aragia mutumia wa mucene karakta yake amenakagira mutumia wa mucene na ndari ndeto atamenyaga kuringana karakta yake akiaria hanini andu mambia kumwira ni areka uru ni tondu wa wiru any opportunity given kaundu kanini tu kamwanya kanini tu Saitani agoka kunina mundu no amwaito nitwitikagiria ngoma tuhuthire nigetha tuguithia andu aria angi no kurwaga gutwika uguo thiini witu Ngai arotwe roho wa ku appreciate aria membere itu ati ndona muhunjia ungi akihunjia ndona na aromeria ingi ndona ni arathikiria ati ndingikoma toro Mwathani kigeria gwetha uria ingi munina Mwathani kurwaga gutwika uguo thiini wakwa
Wairu mwega ni urutithia kiheo gya kuwira ona rio gena success. No tigaga kurutithia kiheo kya ngoma. Wairu wira. Taru mwana kio ciore witagwo Waweru ri. Aigatwika ni wikira nguo cia mutumia ri. Agienda karakteria kumuhere muheaga muturi. Wareko mulikuwa wapi? Hii ni muwe ngarama iria mwanake ucio arihite. Nigetha gukinya hau ari. Ureciria gutheka hau ta mutumia utana mutwa mwega. Ni raithi. Ngai ni thogora arihite. Tiga Ngai kuhuthikaga gukuithia andu aria angi. Na nyu murenda kuguithia mwanake ucio Ngai aromukania. Tondu ni thogora munene. Tari kiuga ndie gwikira nguo cia mundurume. Nyambie guthaka ta mundurume. It is not easy. It is not easy. Mundu ucio agigakinya hau akinyete. Ageretie mawira maingi. Ageretie guthaka mundurume. Mwanake gukaga kuonia. Akonekere nguo cia mutumia. O agetha success yake. Ngai amuhega cira. Mugacoka ho guthi kumuguithia. Nigetha agwe mukene uria murakenereria uria ungi. Mwathani arogocwo. Nitutigiai kuhuthikaga kana gutwikaga gitumi kia andu aria angi kugwa. Tondu muthenya mwe wa mithenya Ngai no arirugamia mundu ucio gatagati ga itingi igiri eka mwana anyiterera guoko komwe utithia gitingi giki na kuria kungi utithia gitingi giki ainaini oguo okwira ko inyuothe. Wairu ni wake. Ati ndukomaga toro nigetha muru wa thoguo one thina. Urohotwo ni hinya wa Ngai. Yani uwezi ukalala kama hujaangusha mtu. Uwezi ukalala, uwezi ukapata amani kama hujaangusha mtu. Lakini tutigaye kuhuthika kunina iheo ya Ngai aheanite. It is very bad. Mundu arari hathogora munene nigetha atwike kiria ari muthenya wa umuthi. No gako kwina mundu ungi saitani atikirite kuhuthika ni ngoma ta makathogora ucio wothe urihite mamundu awitirire thi. Uria wana raro tani toro kihungura matura-ini makwanyu ugithaitha andu makuhe kura. No ni hari mundu utarakoma agigwethagira mahetia thirikari-ini nigetha wingatu. Wahuthirire resources ciaku nyingi nigetha convince andu metikire tu guthura nigetha mone oguo ndiramuhe noguo ngamuteithagia. Ndaingira utonga wa mundu ugathira agietha giti akendia migunda yake agietha giti ena mwihoko atingira giti-ini kiu ni agacokia indo ciake iria arateire hindi ya gwetha kura. Ngai akamuiguira athaka ingira ugacoka we ati Ngai Mwathani harakorwo he mundu ungi utarakoma agietha uria arigwa. Andu merutire kuninanaga mundu ucio athira weguna naki Hadasa angigwata umuthi weguna naki. Na nikio njiraga andu what will people say negotiga gugutanga muno wetwire matua maria we ukwenda gutua tondu muturire ni waku na niwe ohetwo na niwe wihokeirwo ni Ngai. Angikorwo wikira nguo cia mutumia ni kuogo gukuhe muturi ciikire ni tondu wekira ndunatuika mutumia na nduneka mituwire mutumia ekaga. Ona korwo andu moiga wi wana muingi ndukae kumathikiriria. No gikamenya ati kuri na andu mararua wirute guthia mbere ya Ngai na ona yo kerutira magongona ukera Ngai ndoka guku Mwathani
ngaruta igongona ni tondu uhoro uyu wa kiheo gikiuhete tondu kiheo ni kiri thu nyingi kiheo ni kiri thu nyingi ni waguire waturaga iguru makabuni maku ni mo mekaga wega mikawa yaku ni yekaga wega umuthi ndumenyaga uturaga uriaga memory ndumenyaga uria gwathire Ngai witu ni Ngai wa kanya kangi ni Ngai wa kanya kangi na aria mahuthikire ni getha ugwe Ngai no ekudeal na uthini wa ritwa ria Jesu tondu kiugo giake ni kiama mandiko matwira gutiri kiugo ona kimwe giukaga gigacoka kwi Ngai gitahingitie wendi wake umuthi kuri andu Ngai arahe kanya kangi na we ogwete tiga kwimena tiga kuigwa hinya wa kumira mbere ya andu tokelezea Ngai athia kuri andu makoragwo kuri mahuthikaga ni ngoma kuri mahuthikaga ni Ngai gatagataini ka maundu macio mothe ri no uricemania na mundu ukuhuthirwo ni Ngai nigetha urugame ringi waingirite campus nigetha uthome ndwathiete kuu gucuha no gukigia na mundu waguthiriire akiuga ndukuheo help niguo ndugathome ni wa dropire God is God of another chance Mwathani arogocu na ndukaigwe hinya wa kwiyaria wiyario na Samson ni yaririe akira kamwana nyitithia mwana ona unyithithie mwana uyu ungi no nginya ndihotanire kuri thu ciakwa kwiyaria tondu ngiikara na kuwukirite na maruo maku ugagengania manenie kire o riu kugangania ni nie kire o gutira guteithia ukira ambiriria ringi Ngai witu no egukuhe kanya kangi Ngai no egukuhe kanya kangi Thiini wa ritwa ria Jesu Ngai witu amurathime na mwike wega na amuhe kanya kangi thiini wa ritwa ria Jesu ni kihiko giaku giathirire werora uguo ni urona niwe watumire gihiko kiu giaku gigathira Ngai witu ni egukuhe kanya kangi angikorwo ngoro yaku ni iririte Mwathani arogocu tondu Ngai witu ni Ngai wa kanya kangi Mwathani arogocu ni Ngai wa kanya kangi na no egukuhe kanya wandikirwo wira kundu kwega ugithio ria gwathirio kifutwo riu uhangaikite ndumenyaga ukurora naku Ngai arokuhe kanya kangi o mundu wothe kiundu kiria aragerera ni wona gata kurathi wega all of a sudden ni gukigwa Ngai arokuhe kanya kangi ukihingura biashara kiambiriria-ini gika wega igicoka ikiambiriria guthii thi Ngai arokuhe kanya kangi na aria mathiaga kwago nigetha magwithie biashara cia andu aria angi nigetha manyarire miturire ya andu aria angi Ngai aromakania thiini wa ritwa ria Ngai the Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru amen Ngai aromakania acio mathiaga ndithi nigetha matige ni magwithia andu aria angi marotwo ni hinya wa Ngai so Ngai amurathime na atuhe kanya kangi thiini wa miturire itu thiini wa ritwa ria Jesu Mwathani twagucokeria ngatho ni tondu wa bihokeku waku thengio ni tondu wa kiugo giaku miaraho ya umuthi ni wega Mwathani ni tondu ni watwariria amukira ngumo na gitio ni tondu we Ngai wi mwihokeku na wi muthingu twahoya tuhe kanya kangi mituro-ini Mwathani o mundu kuringana hari aragubatara muthamaki wa thayo thiini wa ritwa ria Jesu na ngumo na gitio no igugucokerera in Jesus mighty name we pray and believe amen and amen Ngai amurathime na Ngai amwike wega nituraka kanitha nituraka kigongona kia Ngai guku Kahawa West na nidira request kiria Mwathani angikorwo akuhete ututumire nigetha twake kigongona kia Ngai andu aingi manarumana ni tondu andu ni marahoya support ya gwaka kigongona we ukurumana ucoke ukirie kanua kau gaku nonoge no manete wira wa Ngai no nginya turiruta na mundu heanaga ndarumanaga aria marumanaga ona matirio naki kurumaga ndungata na reke inde mwire gutire undu ucio ukahituka uguo
utaroithetie aria maubangaga utiri aria marumaga ndungata cia Ngai thii na mbere na kumaruma ugakora mundu akihunjia ndeto njega ya Ngai ukamuruma ugakora mundu agitia support ukamuruma ndakwira nduri kindu ukagia ugutura wi muthini nginya ririo gakua no uherire tondu andu aria maheanaga mataheanaga matirumanaga tondu mundu ciguaga agia na himizo akaruta riu mwathani aranjirire ndi mu request age no ndikamuthathaie ngamu request mungaire kiria Ngai amuhete twakire Ngai kigongona no ndikamuinamirire atiri Kai so angikorwo Ngai ni akuhete metagwo atia andu awendi mwega niguo metagwo angikorwo Ngai ni akuhete that spirit of giving tondu gutiheanagwo ni andu othe namba yakwa i hau ntumie support yako nindirageria muno ku avoid kuinamirira andu ati nigetha njakire Ngai kigongona ni tondu Ngai indo ciothe ni cia Ngai thina iguru ni utonga wa Ngai na ithuothe turi ake na maandiko matwira kugwatwo ni kirumi ni mundu uria mundu wa thi so I'm requesting you Ngai akwariria ri nitumie support yako ununulie kinya utaweza tumejenga tuthondekete something you kana guga small tumejenga tu something temporary kogwa ona tutirikitie at least tuone handu ha kwambiriria na weka ogwo ri Ngai ni eguti ndigwe ndina undu ungi wa kwenda kuga tha ici Ngai amurathime na Ngai amunie njira ya rimiriro Ngai arokunyitirira arokuhe support unyitiriro mwena no yungi nigetha ugutane kuri thu ciaku thiini wa ritwa ria Jesu Ngai arogutumira mundu wa guguteithia toguo Samson atumirwo kahi gakimunyitithia gitingi mwena no yungi Ngai arogutumira support Ngai arogutumira mundu wa gukunyitithia success yaku mwena no yungi nigetha urugame ringi thiini wa ritwa ria Jesu mugie na muthenya mwega Saturday poa na mko karibu sana by the way katika kanisa kule kwetu kanitha-ini gwitu ndikirithio kanitha katika the hebu kule gwitu kanitha-ini mwe karibu sana ukiuma na tauni ingira ngari cia Kahawa West ukoimira Kahawa West roundabout ukoya ngari cia guthie Ruiru ukariha 20 bob nginya handu hetagwo KU handu hetagwo Rifaro Gardens restaurant that is ukipita KU Rifaro wahituka thibitari hau mbere kidogo hena Rifaro Gardens restaurant hiyo njia itakuleta kanisani sababu si mbali kutoka hapo so karibuni sana kesho is our first Sunday na niturafatara keyboard na speaker we have bought some of the things like microphones God has bought for us mixer na ritwa ria Ngai rirogocwo at least nikuwa nasema nikianza at least nipate speaker moja at least ona ko tutikuhuthira keyboard rucio ri tuteithike na tutire ginya na ndarama ya kuhura rucio tondu ndarama nitumaga kuiguike kwina andu so Ngai angikuhotithia tutanahire tutuge na Ngai ni aguthi na mbere na gugutuga in Jesus name murathimo ni Ngai witu amen